Ево овде со нас е Пеđo Меденица на нашиот Шанк. Најпрво да му кажем добродојдовте во Струмица. Hvala, bolje vas našao. Прв пат сте во Струмица, кај што знам. Prvi put u Makedoniji, inače, rad. Čekajte, namestimo se ovo. Лошо е. Твојата експанзија се случи од почетокот на објавувањето на твојата песна Имам љубов али коме да ја дам, и доста интересно е за тоа што таа песна е објавена од некој човек кој што случајно има постирано на YouTube и така некако тргна твојата музичка кариера. Успеа да го најдеш тој што ја постираш? Jesam, ali on živi sad u Parizu. To je neki momak koji je živo u Kragujevcu. I tražio sam ga godinama, nisam znao kako da stupim u kontakt s njim. On je ta pesma je u stvari išla na prodaju, trebala da ta pesma onda, još par mojih pesama što ima sa tim živim live snimcima. I on je nekako došao do te kasete, ja ne znam kako, i okačio te pesme na YouTube. И така почна твојата кариера. Тоа е доста интересно. Доста оригинален почеток, досега невиден на никој од нашата естрада, па и може да се каже светската естрада. Ja sam stvarno ni kriv ni dužan, ja sam radio od 2000. godine kao kafanski pevač. Znači ja sam već imao, da kažem, 12 godina staža iza sebe kafanskog rada, ali onda su počeli ljudi da zovu. Како се слушнале таа песна на YouTube? Da, preko te pesme. Meni jedan drugar, pošto ja nisam nešto pratio ni YouTube, ja ni znao da ima ta kako zove. I drugar me jedan zove kao, idi na YouTube, ukucaj, čoveče, imaš, ne znam, 700.000 pregleda. А сега колку милиони? Joj, ne znam, stvarno. Mislim, ja ne pratim ni za jednu pesmu, ne znam koliko ima pregleda. Сретна човекот се, значи се запознавте и му кажа каква е целата приказна што се случи. Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spava od kad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Го праша од каде е нашол таа касета, разговаравте или? Mi smo se preko Facebooka dopisivali, nismo nešto puno, ja sam samo rekao gde si, pošto je on gledao negde neki moj intervju na kojem sam ja isto apelovao da mi se javi čovjek koji je i on mi je poslao poruku, Peđa, ćao, ja sam taj i taj, ja sam iz Kragujevca, ja sam ubacio na YouTube tvoj snimak. Naravno, ja sam mu rekao da mi se javi kad bude dolazio ovamo ili kad ja budem odlazio za Pariz. Ja sam bio u Parizu, a nažalost nisam stigao da se javim čovjeku zato što smo odmah iz aviona otišli na svirku i sutra posle svirke odmah ujutro otišli nazad. Ali nadam se da ću uskoro da sednem s tim čovekom i da ga onako... Може би ќе го замени менаџерот ваш, затоа што тој ти ја отвори кариерата на некој начин. Тој беше клучниот кој што ја отвори вратата да одиш понатаму. Tačno, da, ali ja ću njemu da se odužim na drugačiji način. Менаџер ipak treba da radi svoj posao кој зна да ради. Менаџер. Толку многу работа ти наоѓа што дури и на твојот роден ден прочитав дека си морал да пееш и тој ден. Имаше некој проблем после тоа или? Znaš kako, dobro, malo smo mi to sada srezali, da kažem, ja stvarno, da kucam u drvo, da kažem, hvala Bogu, imamo stvarno dosta posla, ali sam ja, prvenstveno zbog, kao što čujete, prvenstveno zbog svog zdravlja, sam ja to, Мислам дека премногу работа, премногу настапи се навистина не... Sad smo se dogovorili, napravili smo dogovor da se radi samo vikend, pošto ja sam radio u Beogradu po nekim klubovima radnim danima. I onda sam sad to prestao jer dođem, eto, kao večeras, na primjer, dođem umoran, sutra mnogo ozbiljnija svirka i onda dođem umoran i... Утре повторно имате некаде настап, продолжувате понатаму, нема застанување. Pa ne, sad, znaš kako, sad smo napravili neki dogovor, se radi 2 puta nedeljno i to je sasvim dovoljno da se ja malo sačuvam, a i zbog toga što sada, eto, treba da počnem, to je treba da uđem u studio, da počnem da radim. Album, tako? Prvi, da, ako Bog da. Oficijalno, konačno. Da, prvi album i onda smo se dogovorili da vikendom radim, da
tu nedelju, ponedjeljak, utorak odmara malo da bi mogu u sredu već da uđem u studiju i tako. Интересно е за таа песна Имам љубов, али коме да ја дам. Јас кога имам разговарам со некој од српската естрада, смета дека е ваша, меѓутоа јас се открив дека се работи за песна на Мухарем Сербезовски. Pa dobro, Muharem je to snimio pre jedno 2 godine, ja mislim tako nešto. Bez moje ikakve dozvole, niti mi je išta javio, ali nisam ja Muharemu zamerio, Muharema u stvari obožavam, ja sam porastao na njegovim pesmama, ali mi je bilo malo mi je bilo krivo, jer da je on mene nazvao, da je rekao, druže, volio bi da prepevam tvoju pesmu, ja bi mu sigurno ne bi pravio nikakav problem, bilo bi mi čast da Muharem snimi. Ali dobro, mislim, to je bilo još pre 2 godine, pa nešto, tu su neki, me nešto nagovarali da ga tužim, a ja sam naravno odustao odmah, nisam teo da razmišljam o tobe i tako, eto. Значи, ева, официјално песната Имам љубов, али коме да ја дам е ваша, да знаат сите гледачи, затоа што има заблуда, затоа што знаеме дека нели Мухарем Сербезовски е музички изведувач и тоа веќе ветеран на некој начин, и начинот на кој што има испеано и интерпретирано таа песна е онака како да звучи во 80-тите години. И можеби и затоа многумина се во таа заблуда дека песната е негова, дека не е ваша, дека вие сте преработиле и така натаму. Ne, pesma je moja, ja sam napisao tekst i muziku, ali eto, sada kažem, tako se desilo, mada nema veze, ajde, nije ni bitno, ostalom, voleo bi da je možda čak i veći uspeh napravila kod njega, ali mislim da nešto se nije proslavio baš ali dobro, bilo, prošlo. Роден си на 27 јуни 1980 година, еве ќе кажам, иако годините некош не треба да се грешуваат, рах си во хороскоп и доста емотивни вашите текстови, како што можам да видам, нема нешто весело, претежно е нешто така емотивно, тврдо. И јас сум рак да ти кажам, јас сум на 28 јуни, па така да сега летото кога ќе дојде, ќе може да се договориме заедно да го направиме роден ден. Може. Значи еден ден ти си пред мене. Ти наđi još jednog koji je 26. pa da imamo manje troškova, na 3 dela da dajemo. Da, može da se podeli, pa to ќе го направиме. Да се јави кој е 26. јуна роđен, да правиме журку, на 3 дела делиме. Значи прав рак си на некој начин може да се каже, затоа што еве тие текстови што излегуваат, што ги пишуваш текстописаци и плюс композитор. Мене su na estradi prvo upoznali kao kompozitora, a ja sam u stvari komponovanjem počeo se baviti sasvim slučajno. Kad sam imao, ne znam, 17-18 godina, nešto sam kući, tako nešto, s klavijaturu. Inače sam završio osnovnu muzičku i počeo sam da radim posle bombardovanja kad smo otišli sa Kosova u Bačkoj Palanci, tamo sam počeo da sviram. A komponovanje sam počeo slučajno. A svi su ubeđeni da sam ja u stvari kompozitor koji je hteo da bude pevač, a u stvari obrnuto. Значи сега албумот за кое време ќе излезе, еве поточно да откриеме, знаеме веќе дека имаш доста направено песни, сите може да се каже се хитови на некој начин. Ретко правиш видеозапис да бидеме. Имам jedan spot, da. Pa znaš šta, iskreno ja ovaj posao podrazumeva, znači, evo ovo na primjer, davanje intervjua, snimanje spotova, slikanje profesionalno, ja od svega toga najviše volim samo da pevam, iskreno. Ne volim čak ni da idem po nekim emisijama, mene čak dešavalo se brdo puta da odem na svoj nastup, da platim ulaz, da me niko ne prepoznao, i tako. Slučajno na Vistina, kada? Da, pa bilo je to, na primjer, pre možda 2 godine u Nišu prvi put, pošto je menadžer trebao da nam otvori zadnja vrata iz diskoteke, i kad sam ga ja zvao, on je bio nedostupan, da li su gasili telefon, i onda smo morali na glavni ulaz da uđemo. A bila je tolika gužva napolju, i onda smo mi stali onako u red, i polako došli do ulaza, i kad smo prišli, meni čovjek iz ozbiđenja rekao, kao, druže, kartu da platiš. I ja sam izvadio za mene. Tad smo bili samo ja i klavijaturista, platio 2 karte i... Му каже тоа после на газдата? Da, ne, ali to je meni bilo super mi je bilo. Му каже дека си плати влез за вашиот наstup? Ja 2 puta sam platio ulaz. Da, i jednom sam u Novom Pazaru isto. Ali meni je to super. Pa treba da praviš видеозапис, еве, гледај зашто е така. Nema veze, ja kažem, ja imam taj luksuz, da kažem da, na primjer, evo, kod mene na nastup dođe 700-800 ljudi,
a da ja, na primjer, na pauzi slobodno prošetam dole, odem u WC, da me niko ne skonta, da niko ne zna ko sam. Znaš, velike zvezde, on ne može sad da siđe dole, da popije s nekim drugarom piće, odmah je tu daj slikanje, vamo, tamo, ja mogu, mene dosta ljudi ovo, kaže moj klavijaturista, davno mi je govorio kao, ti si radio pevač, znaš, svi znaju da postojiš, niko ne zna kako izgledaš. Ali dobro, to se već sad iskreno, to se već Dobro, dosta sad... има секој различна филозофија. Еве ќе да го погледнеме Саша Ковачевиќ, тој работи сосема спротивно. С видеозапис со песна на YouTube, една промоција, поминува уште некое време, пак така смета дека тоа е најдобро за да се испромовира и да популаризира на некој начин. Sigurno jeste, mislim, ja ne izmišljam toplu vodu, daleko od toga, niko nije lud da te neko zove na televizijskih emisija, ti kažeš, pa ne, nemam ja šta da ponudim, ovo što ja kažem. Mislim, mene je glupo da odem u neku televizijsku emisiju, a da pevam pesmu koju sam snimio pre 2 godine. Ali polako, evo, sad imamo sa ovim novim albumom, uradit ću sigurno 2 spota minimum, spremam neki duet. Ќе направиш таа имам љубов коме да ја дам и останата таа доđеш ми у сан, ќе има некој видеозапис за овие две песни кои што ти стана мега хитови на некој начин. Mene su, ako mi verujete, zvali su me ljudi, profesionalci koji rade spotove, da za pesmu Dođeš mi u san da urade spot o njihovom, znači ništa da mi ne naplate. Da. Kao, daj da uradim spot, to je greota, da ta pesma ostane bez spota i uradit ću sigurno za tu pesmu spot. Prvo ću, mislim, ta pesma je stvarno zaslužila da ima spot. Ali ću prvo da, kad uradim ovaj novi album, hoću te nove pesme malo više ispromovišem, da kažem. Знам дека си слушаш и тоа класичен рок на некој начин. Guns N' Roses ти биле умилени. Kao klinac još, pošto sam išao sam u muzičku školu, odsek harmonike. Harmonika i rock baš nešto ne idu jedno s drugo, naravno. I slušao sam u isto vreme, sam bio opčinjen tim, ajde da kažem, tadašnjim rokom, nekom vrstom tog heavy metala, Guns, Metallica, ne znam, ja obožavam Claptona i tako nebitno. I onda sam u isto vreme slušao to i slušao Južni vetar. Znači, 2 stvari koje su jednostavno nespojive, ali ja kažem da je to dobra muzika, da taj Južni vetar, tada tih nekih, ne znam, 92, 3, 4, 5, 6 i ranije, pošto sam ja bio tad dosta mlad, ali sam ja tu negdje 93. počeo kao da se trujem nekim stvarima, muzikom, i slušao sam ta 2 pravca uporedo. Bio sam metalac koji je slušao... Što znači što? Da. To nikad nisam pokazao, zato što gledam dosta... Ima i jedna druga. Da. Gledam dosta mojih kolega se slika, pa sam čak neke pitao, rekao, pa znaš šta znači to? Kao ne znam, tako se slikaju ljudi, znaš. Ali dobro, to je stari metal pozdrav koji simboliše đavola, da se razumemo, tako. Ali ljudi se slikaju tako da nemaju pojma šta znači. I tako, ne bih da se vratim na ovo, ja sam dole dok sam bio u Prištini, ja uopšte nisam planirao da budem muzičar, pogotovo ne pevač, ali sam u tu muzičku školu išao zbog mojih roditelja, zato što su oni kao videli neki talent u meni. Ja sam studirao, krenuo sam studiram prava, ja sam teo da budem advokat, ali posle toga, eto, nesrećnog rata, bombardovanja, smo otišli od kuće i seli. Ja sam već imao 19 godina, otac je bio bez posla, majka bez posla i teo sam da se neko osamostali mi. Onda sam zamolio oca da mi kupi neke instrumente, rekao, aj ti meni uzmi neku klavijaturicu. Mu ги vrati parите сега чисто се... Naravno. Višestruko. I mu dade poveke. A nisam rekao to, ja sam trenirao boks 17 godina, imam iza sebe neki možda 15-20 mečeva bokserskih, znači moj ćale je otkidao na taj boks, nije voleo, znaš. A ja sam bio zaljubljen u boks, stvarno. I onda sad kad sedimo i sad ima neka lupa emisija, kad sam bio gost na koncertu Zorice Brunslik u Areni i onda smo gledali posle par dana snimak, a moj ćale gledao 20.000 ljudi, pa onako malo me lupi po glavi, kaže, a teo si da budeš bokser, jeli? Kao pogledaj ovo, znaš. I tako da sam poslušao oca i... Ne, nisam ga poslušao, ali sam silom prilika tad morao, u stvari hteo sam da se osamostalo i počeo sam da radim sam, ja isto sviram klavijature i eto.
Јас ти благодарам, нема да задржувам повеќе, ти посакам успех најбрзо што може да излезе албумот, да го испромовираш, знаеме дека веќе 90% од песните сите ги знаат и се хитови, така да албумот кој ќе излезе и што побрзо да направиш видеозапис за нив и уште повеќе да ти расте популарност. Па така наредниот пат кога ќе дојдеш ќе направиме тука еден концерт на стадионот и Јас сам kada je menadžer Sale zvao za ovaj nastup, ja sam ovom menadžeru rekao, nemoj da idemo u Makedoniju, sačekaj malo da izbacim album, pa ćemo onda onako. Međutim, Sale je rekao, nema problema, slobodno presi Peđi da mora da dođe, da je slušan ovde. Što se tiče albuma, ja se iskreno nadam, album je trebao da izađe pre leta, ali malo smo to pomerili, izbacit ćemo neki singl, moj i još jedan duet koji spremam sa jednom koleginicom, a album nadam se tamo oktobar, mesec pred nove godine. Neka su srećni. Hvala vam, živi, zdravi bili, hvala vam puno i pozdravam sve gledalce vaše televizije. Dobro večer, Sulica. Dobro večer, novi ljudi. Dobrodošli u Sredi klubu. Evo nas prvi put u vašoj divnoj zemlji, u vašoj divnoj stolici u Selektu. Šta da vam kažem, hvala puno što ste večeras ovdje. Želim lepo prijatno večer. Da se lepo provedete, da se lepo napijete kao što ću ja. A mi ćemo blago da gledamo. Ajmo.
Zabudziš me i kažeš da će doći sve. Gledam u oči najlepše, vaše manje se drugi, samo da ne poludi. I tad se sunce me budi. Ja sam Peđa Medenica, se gleda me na nekoj šank vo Select Bar.